Amakuru avugwa hirya no hino ku isi cyohere mu Bufaransa, urukiko rusesa imanza rw'icyo gihugu ruzatanga umwanzuro warwo kuri Kabuga Felicien ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa cyenda. Ruzamubwira niba agomba kujya kuburanira mu butabera mpuzamahanga cyangwa mu Bufaransa. Thomas Kamilindi, komerezaho. Kabuga Felicien yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu gushize hafi y'i Paris mu Bufaransa. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatandatu, urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rwemeje ko agomba kohererezwa urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR. Kabuga yajuririye urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa. Kuri uyu wa gatatu, abacamanza barwo bumvise ubushinjacyaha busaba ko icyemezo kijyana Kabuga iyarusha mu gihugu cya Tanzania kigumaho. Abunganira Kabuga bo basaba ko aburanishirizwa mu Bufaransa. Basobanuye ko Kabuga, umukambwe w'imyaka 87 y'amavuko, arwaye cyane ku buryo atabasha gukora urugendo rurerure cyane rw'ibirometero 7,000 kugera Arusha. Kabuga naramuka atsinzwe, tuzabimenya rero ku itariki ya 30 y'uku kwezi mu rukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa. Leta y'Ubufaransa izaba ifite ukwezi kugira ngo imushyikirize MTPI, urwego rwasigariyeho TPIR. Urakoze Thomas Kamilindi. Leta ya Amerika yashyizeho ibihano ku mushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Fatou Bensouda. Diane Ninahazwe akomeza inkuru. Mu kiganiro n'abamenyesha amakuru, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Mike Pompeo yemeza vya bino bihano, yagize ati: uno munsi imvugo ibwirizwa kujana n'ingiro. Mike Pompeo yagabishije kandi abantu n'inzego zizobandanya gufata mu mugongo Bensouda ko nabo bashobora gufatirwa ibihano. Mu kwa gatandatu kuno mwaka, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashize umukono ku itegeko rirekura ibihano bishingiye ahanini ku vy'ubutunzi no guhagarika ingendo muri Amerika ku bakozi bamwe mu bakorana vya hagufi na CPI co kimwe n'imiryango yabo. Kuri ino ncuro ariko, Amerika ntiyatomoye ko ibihano kuri Fatou Bensouda vyega iyo yindi mice y'abantu barimo n'abacamanza bo muri CPI. Iryo tegeko rirekura ibihano kuri Fatou Bensouda ryaje rikurikira ingingo ya CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo mu ntambara vyoba vyarakozwe n'abasirikare ba Amerika muri Afghanistani. Kuva ico gihe, Amerika ntiyigeze yerekwa umupfasoni w'imyaka 59 akomoka muri Gambia. Ntaco sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, Cour Penal International, iravuga kuri ino ngingo ya Amerika. Ubushize ariko yari yateye ivyatsi ico yisu kubangamirwa kwimonogoje iyo sentare mpuzamakungu ikorerwa na Amerika, yongera yibutsa ko ikora mu mwidegemvyo atagitsure ca kanaka. Fatou Bensouda nawe mu kwa gatandatu yabwiye ijwi rya Amerika ko yabawe canke CPI batazodoha mu gucira imanza abagirwa n'ivyaha vyo mu ntambara bose atawe basize inyuma. Urakoze Diane. N'ubundi urakomeza utubwira uko ibiganiro bigamije amasezerano y'amahoro hagati y'Abatalibani na Afghanistan bigiye gusubukurwa vuba. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani mu nama yamuhuje n'abantu 21 bagize umurwi uzohagararira leta muri ivyo biganiro rwakwije ivyangombwa rwari rwasabwe kugira ngo ivyo biganiro vyadindiye bisubire gutangura. Mu vy'uruhande rwa leta rwemeza ko rwisuganijemwo harimo kurekura imfungwa z'Abatalibani. Ku rundi ruhande, Abatalibani nabo bavuga ko biteguye kwinjira mu biganiro bibwirizwa kubanzirizwa n'irekurwa ry'imfungwa zabo zose. Ntibiratomoka ryari Abatalibani bagera ku 120 bakiri mu minwe ya leta bazorekurwa. Aha mu bihugu biriko bibera intambamyi uwo mugambi wo kurekura Abatalibani bose bapfunzwe, harimo Ufaransa na Australie bikomeje gusaba ko abisha abanyagihugu babo barimo abasirikare boshengezwa imbere y'ubutungane hakurekurwa. Hagati aho, ubushikiranganje barizwamwo ivyo gushigikira amahoro muri Afghanistan bwemeje ko bamwe mu bazoba bahagarariye ivyo biganiro ku ruhande rwa leta baje bamaze gushika i Doha ku murwa mukuru wa Qatar ahazobera ibiganiro nyezina mu myiteguro ibibanziriza. Nta matariki y'amara yari bizotangura arashigwa habona, naho leta ya Afghanistan yemeje ko abagize umurwi uzohagararira ivyo biganiro nyezina nabo bashobora kwerekeza i Doha ku munsi wa kane. Urakoze Diane. Noneho tujye Paris mu Bufaransa, urukiko rwa rubanda uyu munsi rwatangiye kuburanisha abantu 14 bakekwaho ubufatanyacyaha mu gitero cy'iterabwoba cyo mu 2015 ku cyicaro cy'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere mu 2015 abavandimwe babiri Said Kouachi na murumuna we Sherif Kouachi bitwaje intwaro z'intambara bateye aho Charlie Hebdo ikorera i Paris bica abantu 12. Nyuma nabo polisi y'Ubufaransa yaje kubarasira bica. Iki gitero cyakubise inkuba ku isi hose. Hashize iminsi na kibaye abantu barenga 1.5 miliyoni barimo abakuru b'ibihugu bitandukanye benshi bakoze imyigaragambyo i Paris bagamije kwifatanya na Charlie Hebdo no kwamagana iterabwoba. Urubanza rwatangiye kuri uyu wa gatatu n'urw'abantu 14 bakekwaho ko bafashije bari abicanyi bitwa Kouachi mu buryo butandukanye. Baregwa ubufatanyacyaha. 11 bari bitabye urukiko, abandi 3 baraburanishwa badahari. Abacamanza bazumva abatangabuhamya amagana n'abahanga barenga 150. Uyu munsi urubanza rwatangiriyeho Charlie Hebdo yongeye gusohora ibishushanyo bya Mohamed washinze idini rya Islamu byabaye intandaro yo guterwa mu 2015. Kuri Christophe Deloire, President w'umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters sans frontières, ni icyemezo cy'ubutwari kigaragaza bidasubirwaho ko Charlie Hebdo itsimbaraye ku bwisanzure bwo gutangaza icyo utekereza no kwanga guterwa ubwoba. Naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko mu gihugu cye gikomeye ku burenganzira bwo kugaragaza ibyo utekereza, uburenganzira bwo gutangaza ibikemanga amadini byemewe. Urubanza ruzarangira mu kwezi kwa 11. Urakoze Thomas Kamelindi. Eugenie Mukankusa kwakire atubwira uko Zimbabwe izongera gufungura amashuri ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Abanyeshuri bazabimburira abandi gusubirayo akaba ari abakora ikizamini mpuzamahanga cya Cambridge. Eugenie. Guverinoma ya Zimbabwe kuri wa kabiri yatangaje ko izongera gufungura amashuri mato n'ayisumbuye muri uku kwezi kugira ngo abanyeshuri bitegure ibizamini bya nyuma. Ni nyuma y'amezi 6 amashuri afunze kubera icyorezo cya COVID-19. Abanyeshuri bazabanza gusubira mu mashuri ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa 9 n'abazakora ibizamini mpuzamahanga bizwi nka Cambridge International Exams. Nyuma y'ibyumweru 2 hazasubira ku ishuri abazakora ibizamini bya nyuma by'imbere mu gihugu. Minisiteri y'Uburezi irimo gukorana n'izindi minisiteri n'abandi babishinzwe kugira ngo abana bazagira umutekano ndetse n'abakozi mu bihe by'ibizamini nk'uko guverinoma yabivuze. Minisiteri y'Uburezi imbere yari yavuze ko izahera ku bana bazakora ibizamini bya nyuma, kandi yari yabaye nk'iyumvikanisha ko abandi banyeshuri batazasubira ku mashuri mbere y'umwaka utaha wa 2021. Zimbabwe ifite abantu 6,500 banduye COVID-19 kandi iyo ndwara yishe 202. Nubwo umubare w'abanduye wiyongereye mu byumweru 6 bishize, abenshi n'abatarembye kandi gukira biri ku gipimo cya 80% nk'uko guverinoma ikomeza ibivuga. Abategetsi barareba uko ibibuga by'indege byafungurwa kugira ngo bifashe urwego rw'ubukerarugendo. Umugambi ni wo gusubukura ingendo z'indege imbere mu gihugu, ingendo mpuzamahanga zikazakurikiraho. Cyakora guverinoma nta tariki yatanze. Urakoze Jenny. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hari Baghdad mu rugendo rwa mbere hagiriye mu gihugu cya Iraq. Fidel Niyongabo akomeza inkuru. Niwe mutegetsi akomeye cyane agendeye Iraq kuva umushikiranganji wa mbere Mustafa al-Kadhimi ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa 5. Urugendo rwa Perezida Macron rugenewe gukomeza umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Ahejeje kubonana na Perezida wa Iraq Barham Salih, Perezida Macron yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko amakungu arajwe ishinga n'umutekano wa bose mu karere. Amenyesha ko yaje gushigikira Iraq mu gihe ihanganye n'ibibazo bitari bike. Macron avuga ko hari ibibazo bitari bike bigeramiye ubwigenge bwa Iraq, byaba biri hagati mu gihugu canke mu karere. Yamenyesheje ko inteko z'Ubufaransa ziriko zifatanya n'inteko za leta ya Iraq mu rugamba rwo gutsinda intagondwa. Umushikiranganji wa mbere mushasha wa Iraq Mustafa al-Kadhimi yarondeye gushiraho politike yo hanze yigenga y'igihugu ciwe itagendera ku mabwirizwa y'igihugu ca Iran kuva ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa 5. Itangazamakuru rya leta ya Iraq rimenyesha ko Macron azoganira ivyerekeye gukorera hamwe mu bijanye n'umutekano n'abategetsi ba Iraq. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya radiyo ijwi riyobora. Abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri eshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Ntimwibagirwe kandi kudusanga no kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu. Ukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahera mu Rwanda aho umushumba wa diyosezi gatolika ya Byumba Silveriane Nzakamwita avuga ko bamwe mu bantu bafungiye muri gereza ya Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda bafite ikibazo cy'imirire mibi. Aravuga ko biterwa n'uko batemerewe kugemurirwa kubera ingamba zo gukumira ikiza cya COVID-19. Agasaba ko icyo kibazo cyakwitabwaho. Urwego rushinzwe abagororwa mu Rwanda rwo rurabihakana rukemeza ko nta kibazo bafite. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagira ubusa uri i Kigali mu Rwanda. Uku kutavuga rumwe hagati ya diyosezi ya Byumba n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku kibazo cy'imibereho ikomereye bamwe mu bafungiwe muri gereza ya Gicumbi kuragaragarira mu matangazo yanditswe n'izo nzego. Duhereye ku itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyosezi ya Byumba Silveriane Nzakamwita hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka, rifite umutwe ugira uti gutabariza abagororwa batagisurwa kubera kwirinda COVID-19. Ni itangazo Musenyeri Nzakamwita yageneye abakuriye za paruwasi n'abakirisitu muri rusange. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika ifiteho kopi, Musenyeri Nzakamwita atangira avuga ko kubera icyorezo COVID-19 diyoseze abereye umushumba ikomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho mibi kubera ko babasuraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Agakomeza agira ati by'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi, abafite indwara zidakira nka sida na diabete n'abageze mu zabukuru. Kubera izo mpamvu Musenyeri Nzakamwita yanditse ritangaza asaba buri muntu ufite umutima utabara ngo mu bushobozi bwe agira icyo agenera abo bavandimwe bababaye. Iri tangazo rigisohoka urwego rw'imfungwa n'abagororwa rukuriwe na General George Rwigamba rwahise rusohora irindi tangazo rifitwe umutwe ugira uti kuvuguruza itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyosezi ya Byumba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Muri iryo tangazo naryo ijwi rya Amerika ifiteho kopi, urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruramenyesha ko ruvuguruza ibikubiye mu itangazo ry'umushumba wa diyosezi ya Byumba. Uru rwego rurashimangira ko kuri ari uko leta irugenera ingengo y'imari yo gutunga abo rushinzwe kandi ko itagabanutse. Rugakomeza ruvuga ko abasuraga abafungwa kuva hafatwa ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 bashyiriweho uburyo bwo kuboherereza amafaranga yo gufasha ababo bafunzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya MomoPay. Ibi bihabanye n'iri tangazo ariko biri mu ibaruwa umuyobozi wa gereza ya Gicumbi mu Miyove Bwana Innocent Iyaburunga yandikiye umuyobozi w'itorero ry'abapanikoti mu Rwanda ADPR Byumba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka. Umuyobozi wa gereza ya Gicumbi yandikiye ADPR Byumba asaba inkunga y'inyongera funguro ku bagororwa b'abanyantege nke n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi. Byose ngo bikomoka ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 kuko abagororwa n'abafungwa batagisurwa. Mwibaruwa ya Bwana Iyaburunga akavuga ko habonetse sosoma, indagara n'isukari babasha kuzahura abo banyantege nke. Ijwi rya Amerika ikimara kubona aya matangazo abumbatiye kutavuga rumwe ndetse n'iyibaruwa y'umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ntiyahagarariye aho, ahubwo yashatse impande bireba. Twahereye ku mushumba wa diyoseze ya Byumba Silveriane Nzakamwita maze avuga ko n'ubusanzwe bafatanya n'amagereza mu bikorwa byo kwita ku bamerewe nabi. Yavuze ko kuva batanga itangazo bakomeje kwakira ubufasha bari bageneye abafungwa, ariko ko kuva urwego rubashinzwe rwavuze ko nta kibazo gihari bazabifashisha abandi bakennye. Ziracyaza turacyazikusanya ariko ntabwo turazigemurira, turacyategereje ko ziyongera, n'iziyongera tuzazibagemurira, niba hatazakira tuzaziha abandi bakennye. Musenyeri Nzakamwita ijwi rya Amerika yanamubajije niba yumva bitazaba ikibazo igihe urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwavuga ko nta kibazo kiri mu Miyove kandi gihari. Yewe ibyo ntabwo nigeze mbitekereza. Abanditse nyine ko nta kibazo bafite nabifashe niyo ubwo ntacyo bafite, ariko ubundi kandi si twebwe gusa n'igihugu cyose. Abakristo bari basanzwe kwikora bakajya gusura abagororwa, cyane cyane badasurwa, badafite aho basura. Ku ruhande rw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa bo bakomeza gushimangira ko nta kibazo cy'imirire mibi kiboneka muri gereza ya Miyove. Mvugana na Madame Peri Uwera Gakwaya uvugira uru rwego yavuze ko iby'umuyobozi wa gereza yanditse yabikoze ku giti cye. Ntabwo yigeze amenyesha ubuyobozi bwa RCS, ariko wenda ikibazo we akaba kibona nk'umuyobozi wa gereza. Kugeza ubu ntabwo yewe twavuganye, ntabwo yambwiye ko yigeze abona ikibazo, ko ari imikorere basanganywe hagati yabo. Mu magereza yose turahagenda kandi mu magereza yose hari uburyo bushyirirwaho bari abantu bari vulnerable. Mu by'ukuri ntabwo twaba dufite abantu ari twe tubareberera, ari ikibazo gihari se twaba tugisha abanyarwanda ngo kubera iki. Iyi ni ingingo ikomeje gukurura impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Ku munyamakuru Bwana Sumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari agasanga ari ibyo guhagurukirwa. Niba umuntu avuga ati aho kugira ngo nzabazwe abantu, ahubwo nzabazwe impamvu natabarije abantu, nubwo ari ubitinyutse hose mu magereza. Rwigamba komiseri areke gukina n'ubuzima bw'abantu bari mu magereza kuko turabizi ko bamerewe nabi pe.
Mu gihugu hose harabarurwa amagereza 13 kandi mu bihe bitandukanye hakunda kumvikana ibibazo by'imibereho ku bafungiwemo. Abagira ibyo banenga urwego RCS baribaza impamvu rwahisemo gusubiza inyuma imfashanyo yari yagenewe abafungwa babayeho nabi, na cyane ko no mu bihe bisanzwe muri gereza haboneka abadafite ababasura. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Umunyanigeriya Akinwumi Adesina ku munsi w'ejo yasubiye kurahirira kuyobora ibanki nyafurika ijejwe iterambere. Ibirori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo na Perezida Kagame w'u Rwanda. Inkuru y'idonido tubibaze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika mu Bwongereza. Umuhango wo kurahiza perezida wa banki nyafurika yo gutsura amajyambere Akinwumi Adesina wabereye ku cyicaro cy'iyo banki ya Abidjan mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Uwo muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu, abaguverineri ba banki kimwe n'abandi bahagarariye ibigo bikorana na banki nyafurika yo gutsura amajyambere. Ni umuhango wabaye mu buryo bw'iyakure kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu ikubitiro Akinwumi Adesina wongeye gutorerwa kuyobora banki mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere, yarahiriye kuzakora neza imirimo ashinzwe. President of the African Development Bank, solemnly declare and undertake before the chairperson of the Board of Governors. Adesina yemeye kuzakorana umuhate n'ubwizige imirimo ashinzwe, yubahiriza ibikubiye mu ngingo ya 37 na 38 z'amategeko agenga banki nyafurika yo gutsura amajyambere. Mu ijambo rye yavuze ko mu myaka 5 iri imbere banki ayobora izashyira imbere iterambere rya Afurika nyirizina, imibereho myiza y'abaturage, kubaha amashanyarazi, ibiribwa n'inganda. Mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bitabiriye uwo muhango harimo uwa Liberia George Weah, Alpha Conde wa Guinea, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, Denis Sassou Nguesso wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ijambo ryatangiye avuga ko ashimishijwe no kuba ari muri uwo muhango wo kwakira indahiro ya Akinwumi Adesina, aboneraho kumushima ibyo yagezeho. He has led the bank with integrity and purpose for the past 5 years. Ati yayoboye banki nk'inyangamugayo ifite ubushake, ashyira imbere iterambere ry'ubuhinzi, uburezi, ibitangangufu n'ikoranabuhanga ribihuza byose. Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko yizera ko mu myaka 5 iri imbere hazakorwa byinshi byiza, kandi yongera kwizeza Adesina ko abakuru b'ibihugu bamushyigikiye. Dr. Adesina, you have our full support as you continue to lead the African Development Bank. Ati Dogiteri Adesina, turagushyigikiye byimazeyo mu murimo ukomeje wo kuyobora banki nyafurika yo gutsura amajyambere muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kirimo impagarara, ariko nanone umugabane wacu ukahigira byinshi. Perezida Kagame yarangije avuga ko banki nyafurika yo gutsura amajyambere yagize uruhare mu kubungabunga inyungu za Afurika mu gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Muri imyaka 5 Akinwumi Adesina maze ayobora banki, abaturage ba Afurika miliyoni 18 bagejejweho amashanyarazi, abandi miliyoni 140 bagezwa ku ikoranabuhanga ryo guteza imbere ubuhinzi. Mbere y'uko atorwa bwa mbere mu mwaka wa 2015, Adesina yari minisitiri w'ubuhinzi n'iterambere ry'icyaro muri Nigeria, yahawe igihembo gihanitse mu guteza imbere mu kwihaza mu biribwa. Venuste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika, Londres. Umunyapolitike Paul Rusesabagina ubu ari mu maboko ya leta y'u Rwanda i Kigali, nk'uko twabashikirije mu makuru yacu y'ejo, igihe urwego rushinzwe amaperereza RIB rwamweretse itangazamakuru. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye na madamu umubyeyi Francine, umuyobozi w'agateganyo w'umugambwe CNRD FLN wakoranye na MRSD ubumwe wa Paul Rusesabagina. Madamu umubyeyi yatanguye avuga uko bakiriye inkuru yo gutabwa muri yombi kwiwe. Itabwa muri yombi rya Bwana Rusesabagina twabyakiranye akababaro kenshi, kuko ni umwe mu banyarwanda baharaniraga ko habaho impinduka mu Rwanda, ni umwe mu banyarwanda babashaga kuvugira imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda. Byongeye kandi akaba n'umwe mu banyarwanda babashije kugira ibikorwa bakora byo gutabara rubanda bari mu kaga, aranabihemberwa, birazwi ko yabiherewe n'imidari itandukanye. Gufatwa kwe rero ni inkuru ibabaje ku muryango nyarwanda wose, akaba ari n'inkuru umunyarwanda wese atagombye gufata nk'aho yoroheje, ahubwo buri munyarwanda aho ari hose
cyane cyane abari mu mashyaka ya opposition aho bari hose ko bahaguruka tugafatanyiriza hamwe hagashyirwa igitutu kuri leta ya Kigali kugira ngo iri fatwa twe tubona ko ari ishimutwa rya Bwana Rusesabagina ribe ryagiye umurongo rinyuzwamo mu butabera bwubahane cyane cyane hubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uburyo yafashwemo se n'ibyo aregwa murabivugaho iki? Uburyo yafashwemo n'ibyo aregwa kugeza ubu ntabwo twabivugaho byinshi kuko ifatwa rye twarimenye mu makuru yari ubwo yamugaragarizaga abanyamakuru nibwo twarimenye, twari twabanje kuryumva ariko ntitwabifata nk'ahari ibintu by'ukuri kuko tutari dufite amakuru yizewe. Aho tuyaboneye tuyakuye muri RIB twabonye koko ko ari byo, biratubabaza kuko ni umuntu twakoranye nubwo twari tutagikorana, ariko objectif za opposition ni uguhindura imitegekere mu Rwanda. Nkaba rero mvuga nti ibyo aregwa niba koko ari byo nibicishwe mu mucyo, noneho bagaragariza amahanga kuko ibyo aregwa yabikoze, kandi niba atari nabyo abanyarwanda aho bari hose n'inshuti z'u Rwanda baharanira ko mu Rwanda haba amahoro, haba uburenganzira bwa buri muntu akishyira akizana, twahagurukira hamwe tukamagana ibikorwa bya leta ya Kigali bimeze nka kwiyenza ku bantu cyangwa se kubabuza uburenganzira bwabo, aho umuntu avuga ibyo leta idashaka bakamwita umwanzi w'igihugu, bakamubatiza umuteroriste, akaba ari iturufu babonye yo gushyira ku bantu kugira ngo babone uko babahungabanyiriza umutekano. Hanyuma murateganya gukora iki kugira ngo mumufashe mu bibazo arimo nk'umuntu mwakoranye? Ibyo gukora ni byinshi kuri buri muntu waba ashaka kugira icyo yakora kugira ngo duharanire ko uburenganzira bw'umwe mu barwanyaga akarengane kari mu Rwanda bwubahirizwa. Nkatwe ku rwego ibintu bigezeho ntabwo turasobanukirwa neza aho yafatiwe, ntiturasobanukirwa procedure y'uko yageze mu Rwanda, ariko icyo tukangurira abanyarwanda cyangwa se turimo gukora ni uko tutaceceka, tugomba kuvuga. Iyo tuvuze hari abumva, mu bumva hari n'abagira icyo bakora. Ni ngombwa ko tuvuga kugira ngo isi yose ibone ya mahoro bavuga ari mu Rwanda, isi yose ibone bwa burenganzira bw'ikiremwamuntu bavuga buri mu Rwanda, na ya demokarasi baririmba idahari. Noneho nk'uko Rusesabagina yari umuntu azwi na benshi, azwi hirya no hino, natwe twari tumuzi ko arakoranye, duharanire yuko atagenda uko, ahubwo duharanire ko ukuri kujya ahagaragara, amahanga yose abone urwo Rwanda barata, amahanga yose abone bwa butabera bavuga, kandi tugasaba n'abantu kudateceka, buri wese agira uwo abwira, buri wese agira aho akomanga, agira aho aterefona. Uburenganzira bwa Rusesabagina nk'umuntu nawe wari mu baharanira impinduka mu Rwanda bwubahirizwe, kandi n'ubutabera busesuye abuhabwe, ndetse kandi tunarusheho no kugaragaza isura y'u Rwanda nyayo, kuko isura y'u Rwanda barayihisha bakavuga ibyo bashaka, bakavuga ibyo bashaka ko abantu bumva, ariko ni byiza ko isura nyayo y'u Rwanda igaragara, aho bafata umuntu yigiriye muri gahunda ze bakamufata bavuga ko yaragiye gutera abantu ubwoba. Ibyo bazabitugaragariza wenda mu minsi iri imbere uko bazagenda bakomeza gukora procedure zo kugira ngo ubutabera bwe butangwe. Hanyuma rero na buri muntu wese uri hanze amenye yuko nawe ejo cyangwa ejo bundi yaba ari we. Duhagurukire rimwe turwanye aka karengane, ndetse cyane turwanye iyi leta irenganya abanyarwanda aho yakabaye ariyo ibabera ijisho. Tumenyeshe ko Paul Rusesabagina asanzwe afite ubwenegihugu bw'Ububiligi kandi anatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa guverinoma ya Amerika, umutegetsi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangarije Ijwi ry'Amerika ibi bikurikira: twamenye ihagarikwa rya Paul Rusesabagina kandi turakurikiranira hafi icyo kibazo. Twabasabaga ko mwakwegera guverinoma y'u Rwanda ku yandi makuru mwaba mukeneye. Kozeric bagira ubusa. Abarundi baba mu nkambi y'impunzi za Lusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze amezi 5 batabona imfashanyo z'ibifungurwa. Noneho PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa, na HCR ishinzwe impunzi babasuye babizeza ko mu cyumweru gitaha bazabaha inkunga y'amafaranga yo kubigura. Niko Emmanuel Ntirampeba uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo mu kiganiro bagiranye nyuma y'inama yahuje impunzi, PAM na HCR. Impunzi rero zikaba zashikirije ibibazo byabo bitandukanye, ariko hanini ikintu impunzi zari ziteze ryari ijambo ryo kumva ico PAM ishobora kubwira impunzi kubijanye n'iyi minsi amezi ashika 5 aheze impunzi zitararonka imfunguko. Nico hanini cari kibazanye kugira ngo batorere umuti ivyo bibazo bitandukanye. Bababwiye ko bagiye guterera gute umuti ivyo bibazo?
by'inzara iri mu nkambi? kuko hanini icavuze cari ikintu kijanye ni ikibazo c'inzara yari iri hajya mu ikambi. Bavuze yuko bagiye gukora ibishoboka byose guhera uyu munsi gushika mu ndwiza bakazoza baje gutanga amafaranga, no kuvuga imfungurwa z'ukwezi ku mezi abiri, aho bakazotanga imfungurwa z'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu. Kandi bakaba batumenyesheje yuko ayo mezi abiri bazoza gutanga mu mezi aheze twari twapokeye $6, ariko twaba twazipokera mu makongomani. Mugabo bavuze yuko tuzopokera yego mu makongomani kuko twari dusanzwe dupokera, ariko tukazoyaronswa ari $12,625 ku kwezi kumwe. Urumva rero abaye amezi abiri, no kuvuga ni $29,250 azotangwa. Tukazoyaronka tuyaronkejwe na ya banki yari isanzwe iza gutanga amafaranga mu ikambi, ariyo Tembe, nizogaruka noneho ibi bya Vodacom bakaba barabirindiriye baje gutanga amafaranga. Abantu basa n'abafunguye, akaba ariho bagaruka gutanga telefone kugira ngo turindire ibya Vodacom na M-Pesa. Bavuga ko iki cyabitindije cyane. Insiguro batanze insiguro yuko bari bashatse kuva ku buryo bwo gutanga amafaranga mu minwe umuntu n'uwundi bagahana amafaranga, ariko noneho bakaturungikira mu matelefone bariko baratanga uyu munsi, kugira ngo umuntu ashobore kuja kurondera ubwiwe wenyene aho ashobora kubikuza amafaranga yiwe kandi mu rwego ntangere. Kuko rero ibyo bintu bahavuye basanga bibatebya, byahuye n'ingorane n'iyindi, ingorane yo muri PAM, ingorane yo muri banki, ingorane yo muri ASERT. Ibyo byose rero uwo ari we wese akaba yavuze ati tubwiriza gukora ibishoboka byose yuko impunzi zishobora kuronka amafaranga. Tugaruke mu Rwanda, aho bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rubavu bakora imashini zirimo izongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi, basaba leta gushyira ibikoresho bihagije mu bigo by'urubyiruko bajya bifashisha mu kwihutisha no kunoza ibyo bakora. Claude Ganza Munyamagana yasuye bamwe mu bakorera mu murenge wa Rugerero maze adutegurira iyi nkuru. Iyi mashini y'isombe twahawe na kampani RMC iradufasha cyane. Iyo dutashe bwije tuhakorera turi abamama, mfite imboga ntabwo uvuga ngo ndazirya ryari, mfite ushyira mu mashini n'ako kanya imboga zikaba zira. Uyu ni Uwingene Edine ukorera muri koperative Komere mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Bakora umwuga w'ubudozi bw'imyambaro inyuranye n'imitako. Ni bamwe mu bafite imashini yakozwe na kompanyi Rubavu Electromechanical Service y'umusore w'imyaka 26 y'amavuko witwa Bayisenga Fabrice nawe muri uyu murenge. Imashini bahawe ni ya soya, ubunyobwa n'isombe. Bavuga ko iyi mashini bayihawe nk'inguzanyo ku buryo bagenda bayishyura buhoro buhoro, kandi ko ibafasha mu buzima bwa buri munsi nyuma y'akazi gasanzwe ko kudoda no kuboha bakora, ndetse ikanabinjiriza. Hano bidufasha twebwe twenyine dukorera hano, n'abaturage begereye ahangaha bazi yuko iyi mashini ihari, baraza bateretseho amazi bakazana imboga tukahita tuzibeta ako kanya bakajya guteka. Mubona ikora neza? Irakora neza nta kibazo. Mwimaranye igihe kingana iki? Tuyimaranye imyaka 3. Haba hari nk'umusaruro ibinjiriza mwebwe ubwanyu, uretse kuba ibafasha mu gusya nk'izo mboga kugira ngo zibone byoroshye kandi zimeze neza? Umusaruro urahari kuko ntabwo yose tuyabahereza, hari nayo dushyira muri kese, kadufasha kwishyura nk'umuzamu, kadufasha kugura umuriro, tubazo nk'utwo ngutwo. Abayisenga Fabrice ukora izi mashini n'izindi akanaziha abaturage nk'inguzanyo bakajya bamwishyura buhoro buhoro, avuga ko yabitekereje mu rwego rwo gutanga umusanzu mu gace atuyemo no korohereza abamikoro make cyane cyane urubyiruko rugenzurwe n'abadamu. Izi mashini natangiye kuzikora muri 2016 kubera ko hari urubyiruko rwinshi nabonaga, nkabona ko biri ko sinamuse nkoze iyi mashini nkayimuhereza zikora karanje z'injuru nawe yagira ikimumari. Hari mashini zigera muri 50 nagiye mpereza urubyiruko hirya no hino bagenda bazikoresha ku masantre, byo kimo mu masaha nimugora mu masaha 10 wamuje no kugira bari kujya mu zindi ngeso mbi, ufata akamashini ke kajya ku isoko gacuruza karanje tazihereza abakiriya. Ibindi izi mashini z'ikisombe zose ari abadamu gusa gafite nk'umuryango atunze, hari ukuntu baza ati rwose Fabrice yako dukorana gutya imashini zanyishyura boro boro, ariko nanjye nagira icyo mbona nkayimuhereza gutya. Ndazibakopa? Ndazibakopa. Ikora injugu yitangira ngahe? Iri ikora injugu ubundi ubusanzwe igura amafaranga 80,000. Izi zikora isombe kuva muri 2015 kugeza uyu munsi yo nta muntu usigaye n'ideni, ni imashini zigera muri 20. Iyi ngiyi imigura mu 200, ariko so vaka arizo zonyine gusa izo nizo natangiye kuri credit. Abayisenga avuga ko kuva mu 2016 amaze guha urubyiruko 50 imashini zikora injugu, bakaba bagenda bamwishyura buhoro buhoro. Abasaga 30 ni bavuga ko bamaze kumwishyura kandi ko n'abandi abona bubahiriza amasezerano bagiranye.
uyu musore washinze kompanyi ikora ibijyanye n'ubukorikori avuga ko akoresha urubyiruko rugera kuri 20 kandi ko yifuza gukomeza kwagura ibikorwa bye. Gusa hari imbogamizi avuga ko agihura nazo, agasaba leta kubunganira. Twasaba ko rwose leta yadufasha kuko nkanjye ku giti cyanjye kuvuga ngo ngiye kugura wenda nk'imashini imfasha guturuna nk'ibyuma kugira ngo mbone forume y'icyuma nkeneye, sinabigeraho, ugasanga biracyagoye. Ariko leta idufashe nk'ibigo by'urubyiruko wenda akabamo atelier zujuje ibikoresho, izo mashini za refu zituruna, ayo maforeza akomeye cyane, amaposta udakarishye cyane, kubakamo atelier ikomeye. Ureke nge nkanjye nimbona akazi ahangaha ntari bujye gushakira ibikoresho ahandi, ahubwo ndahita ngenda nkara muri atelier y'ikigo cy'urubyiruko ngahita nkoreramo ka kazi, none wa mukiriya nawe akabona cya gikoresho ku buryo bumworoheye butamuhenze. Aho ngaho leta ibiduhaye umusanzu ukomeye cyane, kandi uko biri kose nizeye ko bizagerwaho. Mu mashini urubyiruko ruvuga ko rumaze gukora kandi rwasanze zikora neza harimo izisya imboga, izisya bimwe mu binyampeke, izihungura ibigori, izipfundikira amacupa, izicuce cyangwa zisya ubwatsi bw'amatungo, izikora imigati n'izindi. Cyakora ko bikigoranye cyane kubera bimwe mu bikoresho bataragira ubushobozi bwo kwibonera. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko hari uburyo bwinshi leta yashyizeho mu gushyigikira imishinga y'urubyiruko. Akoresheje ubutumwa bwanditse, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabonimpa Deogratias yabwiye Ijwi ry'Amerika ko icyo urubyiruko rusabwa ari ugukora umushinga neza, bakaba bawushyikiriza akarere, umurenge, sako cyangwa ibigo by'imari nka BDF bisanzwe byunganira urubyiruko. Uru rubyiruko ruvuga ko nubwo izi mbogamizi zigihari, rufite icyizere ko mu myaka 5 iri imbere ruzaba rumaze kugera kuri byinshi. Mu myaka 5 iri imbere nshaka ko byibuze nzanafunguye iduka ahangaha akaba uruganda, noneho umukiriya bwiraza dusanga ahangaha ubwo akagenda ajya ku iduka ariho agurira ibikoresho tuba twakoze. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi y'Amerika. Urakoze Claude Ganza, Munyamagana. Amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda, aho komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu isaba inzego za leta gukemura ikibazo cyo kwimura abaturage ku nyungu rusange imitungo yabo ntiyishyurwe ku gihe. Iyi komisiyo igaragaza ko mu bushakashatsi yakoze bwagaragaje ko abaturage bangana na 29% babariwe imitungo ariko ntibishyurwe. Inkuru ya Sumutakaboyi i Kigali mu Rwanda. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'iyi komisiyo bukorerwa mu turere 15 tw'igihugu bugaragaza ko bwakorewe ku baturage basaga 300 bagombaga kwimurwa mu byabo ku mpamvu z'inyungu rusange. Abakoze ubu bushakashatsi berekana ko abaturage 47.3% bagaragaje ko bimuwe bahawe indishyi idakwiriye imitungo yabo. Ubushakashatsi kandi bukerekana ko abantu 54.3% aribo bimuwe bishyuwe ibyabo mu gihe gikwiye, mu gihe abangana na 16.4% bishyuwe iminsi yararenze, naho 29.4% babariwe imitungo yabo ariko ntibishyurwa, mu gihe abangana na 20% bo basabwa kuva mu mitungo yabo kandi batishyuwe. Komisiyo igasobanura ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo abaturage batishyuriwe igihe bibagiraho ingaruka. Uyu ni umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu Madamu Marie Claire Mukasine. Komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage, kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora, bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo nk'uburezi, ubuvuzi, ifunguro n'ibindi. Ni kenshi ku maradiyo humvikana abaturage batakambira leta bagaragaza ko basabwa kwimuka mu mitungo yabo kandi batarishyurwa ingurane ikwiye. Nkanjye n'urugero, mfite abana 3, nkagira n'abavandimwe banjye, buri wese yari afite umwanya we yararimo mu rugo kuko ndafite aho ngomba kuwushyira. Njye icyo nifuza kwimuka simbyanze, ariko bakanshyira mu byo nge nkeneye, bakampa amafaranga. Itegeko rihari, nta muntu ugomba kwimuka adahawe ingurane kandi agahabwa n'igihe cyo kwitegura. Ikibazo baradusenyera, nta naho mu Busanza bavuga ntibanahakwereka, mbega ni ukuturenganya, ni ikintu kigaragara ko baturenganyije, mbega twabuze iyo tugana. Marie Claire Mukasine, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu, atangaza ko abantu bashinzwe kwishyura abaturage bakwiye kwisubiraho. Komisiyo rero isanga abimura abaturage kubw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi. Ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko. Biri mu itegeko nshinga, itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko. Twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye. Ibyasohowe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa muntu muri ubu bushakashatsi ndetse n'ibyo isobanura kuri iki kibazo cyo kwimura abaturage
badahawe ingurane ikwiye byaba ingirakamaro bije kurangiza iki kibazo. Gusa rero abaturage bagaragaza ibi bibazo basobanura ko baba baregereye inzego z'ubuyobozi zinyuranye ariko bikarangira badahawe igisubizo. Ikibazo gisigaye ni ukumenya aho iyi komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu izakura imbaraga zo kurangiza ibibazo byananiye izindi nzego. Umuyobozi wa komisiyo Marie Claire Mukasine ati twishingikirije imbaraga dukura mu itegeko nshinga. Ariko umwihariko w'iyi komisiyo ni uko ifite ubwigenge. Ifite ubwigenge buteganywa n'itegeko nshinga, ndetse kugira ngo ubwo bwigenge babwire ko bwubahirizwa hari n'inzego mpuzamahanga zigenzura uko ubwigenge bwa za komisiyo z'ibihugu z'uburenganzira bwa muntu zihagaze muri ubwo bwigenge. Haramutse hagize n'uwashaka kugira wenda kutubahiriza ibyo twamweretse, komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu itanga raporo yayo mu nteko ishinga amategeko. Icyizere abaturage bikwiye kukigira kubera yuko hari urwego nyine rushinzwe gukurikirana iyubahiriza ry'uburenganzira bwa buri munyarwanda igihe bwahutajwe. Itegeko rigena uburyo bwo kwimura abaturage ku nyungu rusange ryo mu mwaka w'ibihumbi 2015 riteganya ko nta muntu wemerewe kubuza ko hari igikorwa cy'inyungu rusange kinyuzwa mu butaka bwe, ariko ko icyo gikorwa gishyirwaho ari uko nyir'ubutaka abanje kwishyurwa indishyi ikwiye, atakwishyurwa mu minsi 120 akabarirwa inyungu z'ubukererwe zingana na 5%. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.